بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد musidɓe julɓe tedduɓe min salmini on ɗo goto kala inde muɗum e ettore mum kala ka wawi wonde e hoore ndin min salmini kadi musidɓe men nene gotoɓe meɗen udditanɓe en oɗo page laawol KISAL mawdi Oumar e mawdi Mouhamadou Aliyu e hajja Fanmatan ñippi Diallo e kala wondiɓɓe ɓe e dow ngol ɗo laawol si gollugol oɗo page meɗen e jonnugol en newende no yettindire yewtere Allah joma tabaraka wa taala e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e jama on salmini jama on fof muɗum kala wonɓe participude o ɗo page e Allah subhanahu wa taala yoɓu goto kala ko ɓuuri moƴƴude e joddi e haray hande yewtere men nden ko yowondirta koye fi yewtere no arno ɗo e ɗe balɗe goɗɗo no ñaami ha haari yari ndiyam ɓuɓuɗam jooɗi ka ɓuuɓi inni wondema kanko musique harma musique o ko masala khilafiya ko karamukoɓe no lutodiri e muɗum donc haray goɗɗo wata inude ɗum ɗon no harmi mana haray si on tigui heeɗike no hawri si on tigui heeɗaki kadi e laala e muɗum joni noon haray ɗen andi saygo arno ɗo nde mi wanno yewtere mi fodi on toɓɓe ɗiɗi minni si Allah jaaɓi mi artoye mi yewta fi majje no jeyano e majje musique on no jeyano e majje fi yewtugol sonnajo on wonaɗo e jombe dew ma jombaɗo on ko honɗum e mum adi ko gorko on newnanede jombugol sonnaɓe ɗiɗo nde wotere ka ko jombugol sonnajo goto on woni ko adi en foduno ɗen toɓɓe ɗiɗi en yiltitantode ɗo si Allah jaaɓi kono hande sabuna ko yimɓeɓe woni landitade kon fi toɓɓere musique on ko nden faalaɗe yewtude fi muɗum taw on tuma en aroya fi affaire dewgal ngal yewten ko karama ko ɓe lutodiri e muɗum kon ko honɗum e mum adi yamirede gorko on ko jombugol ɗiɗo on nde wotere ka ko jombugol goto on ɓanguinen ko karama ko ɓe yewti e ɗum ɗon ko laɓɓine wano wirɗen noon hara en hottota ko yewten kala ko yewteten ɗo haray koko tippuɗen e bindi e muɗum e bawgal joma tabaraka wa taala haray oɗo musique musidɓe julɓe emo fecco pecce ɗiɗi no woodi hara ko konngol ngol ñawore konngol ngol tun yimugol ngol tun ko alda e aalaji ɗin ko alda e tappugol ko alda e batteries ko alda e guitare ko alda e piano ko alda e tambin alda e laala alda e sanjirre yani alda e hay e hunde ko jokki ɗum ɗon immorde e aala hum welnirte ko musique on ɗum ɗon no parti feere e oya parti kadi ko yowodiri kon e aalaji ɗin si tawi woni haala kan ari yewtere nden ari gimol ngol ari jokki ɗum ɗon e ɗiɗo aalaji joni noon ɗo kadi ka musique ɗon fayin ko wiyete kon gimi hino woodi ko wiyete gimɗi hino woodi no woodi ko wiyete gimi ɗum ɗon ko yimgol ko fi on musique wonɗe yewtude ɗo no woodi ko wiyete gimɗi ko arabe wiyata kon shi'e na ɗum ɗon ko feere ɗum ɗon ala ella si tawi woni yewtere natali nder ton yewtere bonnayde ɓayib e joni noon kadi ka yimugol ɗon kadi fahin hino mari pecce ɗiɗi kadi fahin harana ɗum ɗa yimugol ngol andanɗa hoorema ko o musique ko wonɗe yewtude ɗo fi muɗum e yimugol ngol tawata ko culture koko fina tawa yimɓe ɓen no waɗayno gilandema ka arabu ɓen gila zamanu nelaɗo alayhi salatu wassalam
ha hewti e meɗen enen ɗo ɗum ɗon no wadde hondu woni ɗum gimi ko wona e waɗede konka ka dewle si tawi jiwon jombama ɗum ɗon na gimɗino ko gimi kono joni gimi wonaɗi ɗin e waɗede ka dewle ko finuɗen tawɗen kon ka peeraji ko mawɓe meɗen ɓen yata kon ka peeraji tawa jiwɓe ɓen e gore jomba en hino dariɗa hino yima e gimi gono ton sannirɗi jomba weltinirɗi modi makko tappugol paaniwal ma tappugol horde ɓe yima ɗin gimɗi ɗon ko alda e naadugol konguɗi goo immorde e gimi andaɗi ɗin joni ka musique ko alda e naadugol ɗin ɗon ɗum ɗon kadi no dagi sabu honɗum sabu e zamanu nelaɗo alayhi salatu wassalam hari ɗum ɗon no wadde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama tabintini ɗum ɗon en laala e muɗum fodde musique goo ƴettaka naada nder ton itta e lasli fina tawa on e lasli culture on e gimɗi culture on fodde iwali ɗum ɗon haray ko wona e tappede kon immorde e paaniwal ma horde ame ɗon kamɓe jiwɓen tu won ton worɓe ala nder ton haala go'o naadaka ton siwona yewtereji ma gimi wowanoɗi yimede ɗin wano enen ka meɗen ko finɗen tawɗen kon immorde gimi ko yimete kon ka jomba e gore jomba e ko waywano muɗum si woni ko ɗiɗo tun e paaniwal mungal ma horde mum ɗen wona tappede ɓeɗo tu woni ammude worɓe natali nder ton haala go o natali ton harmu ka e ko non woniri kadi waɓutu yeebaka e muɗum e wirtagol kadi natali e nder muɗum haray ɗen ɗon golle ɗe kamɓe on ɗon ɓe waɗi hino dagi o waɗi noon waɗino e zamanu nelaɗo alayhi salatu wassalam woni ɓe haɗali o waɗi ɗen andi ka fina tawa piiji goo no woodi ko l'islam ari tawiɓe e muɗum islam ittaliɓe e muɗum jeeya alamandeji muɗum e islam ari tawi arabuɓe ɓen hino teddinde koɗo islam ari ɓeyditi ɗon yoɓe jokkito e teddingol koɗo kono woniri islam aro tawi hiɓe yarde beere islam wi o woye ɗum ɗo acce islam ari tawi hiɓe ƴettude ɗuma goo sombidira leɗɗe tamaro gore ɗen kañuma leɗɗe tamaro deye ɗen fiyo tamaroje ɗen heɓo nelaɗo ari haɗi ɓe tamaro heɓaki nden hitande on tuma sahaba ɓe mbay nelaɗo sa sallam alanditike e ko waɗi tamaroje mon ɗen ɓeni a wino min wonayi min ukkidir ɗum ɗo min sombidira haray min waɗali donc tamaro heɓaki nelaɗo maki jokke alhaali moɗon aduna yankojo on ko noon ɓuuri andude idan ɗum ɗo islam ar tawdi ɓe e muɗum kono islam inni yoɓe wondu e muɗum ñamugol riba islam ar tawdi ɓe e muɗum islam inni acce idan no woodi ko islam ari tawi neɗɗo on e fina tawa makko on ka culture makko woni o arabujo woni ko enen fulɓe ɓen islam no woodi ko ari tawi en e muɗum jaɓi ye wonu e muɗum bimana kala ko tawi kon ɗum ɗo lundaki bindi ɗin ka qur'ana e sunna kala ko lundi islam hentina ɗum ɗo wiya ɗum ɗo yon accu kono ɗum ɗo wonde e muɗum wanno islam na ségrégation ardi wona soñjugol jama on ardi ko ɗum watta piiji goo hino ton islam no accidani e muɗum sina ɗum wawno inde itte fop hay goto landotono komo la yusalu amma yafalu wa hum yusaluna ko noon allah wiri ka qur'an jeyi joni noon ɗon en waɗi clarify ɗum ɗon en wallini sera joni toɓɓere men nden ko wonɗen arande kon tigi tigi ko fi musique on musidɓe julɓe oɗo kanko dari o wi wondema musique no woni ko lutodira fi muɗum tabita ɓanon no lutodira hino tagi kawntigi jento musique e muɗum bina an ala qawlihi yani e dow ko woli kon kanko ko wanni noon si a wi no lutodira hinayo goɗɗo haɗu
haray a holli wonde ma hino sella ka on tigi heɗo mana haray oɗa wona yo añu wona yo waɗu inkaro yo na yo añu bone o jon noon lutodiral ka islam si mas'ala ari wiyama ko mas'ala khilafiya ko lutodiraɗo e muɗum haray no hani ka yiltitoɗen e toɓɓe dan no jeeya e toɓɓe ko yiltitotoɗen e muɗum ko wiyete kon tahriru mahalli nisa maɗum ko adi ɗum ɗon taw ko no yiltitotoɗen e muɗum ko sababul khilaf fi hon ɗum waɗi si ɓe lutodiri ko ɗum waɗi si oɗo wi ko ɗum ɗo oɗo wi ko ɗum ɗo si tawi woni tabiti masala on ko khilafiya ko adotoɗen yiltade e muɗum ko honɗum woni sabu ha ɓe lutodiri ko waɗi lutodire ɗen hakkude karamokoɓe ɓen tentini noon madahibul arbaa abu hanifata nu'man bin thabit al kufi wiyeteɓe hanafiyankoɓe ɓen e maliki bin anas al asbahi wiyeteɓe malikiyankoɓe ɓen e muhammad ibn idris shafii wiyeteɓe shafiyankoɓe ɓen e kañumma e ahmad ibn hanbal asheybani wiyeteɓe ɓen alhanabila si fiqhuji ɓeɗo ɗin nayi lutodiri e yewtere haray hiɗen duwa ɗaɓɓitude lasli lutodiral ngal ko fi hon ɗum waɗi si ɓe lutodiri waɗi no jeeya e piiji ko wonata sabu ha ɓe lutodira hakkudeji maɓɓe ko dalil mo ɓe ƴetti on hino wawi wonde ko dalil goto pet ɓe inna al ayatu fil babi awil hadithu fil bab aya qur'ana arɗo ka dambugal ko yewta fi mum ko masalan si wiyama al musika maɗum wiyama al ghina maɗum wiyama al ma'azif si ardini ko ari yewtere ley ɗon kon immorde e aya qur'ana ko yon aya qur'ana ɓe lutodirta e muɗum ma on hadith ɗon ɓe lutodirta e muɗum aya qur'ana on no ara ɓe lutodira e aya on o fop hara ko sabbo on woni ko ɓe lutodiri woɓɓe goo no yiya wondema aya on ko bortaɗo oɗo montama ko aya kaarijo woni ko tabiti wano ɓe ardata noon e fattakullaha mastata'tum e fattakullaha haqqa tuqatihi fattakullaha mastata'tum woɓɓe inni on ɗon ko ya hulir allah no hana hulirede noon ɓe inni woy o ko montiraɗo fattakullaha haqqa tuqatihi saabu ko hulire allah e honno fattakullaha haqqa tuqatihi on ɗon woni ara noon idan oɗo ko montaɗo waɗi goɗɗo wata hulde allah no hana hulirede noon idan ari montimo fattakullaha mastata'tum hulire allah no wawirɗon noon woɓɓe maɓɓe inna o woy o montaka few wano imamu dhahabi ko ɗum wi o inni fattakullaha haqqa tuqatihi montaka ko waɗi noon montugol ngol tabiti wosi tawi ɗe wawa ka hiɓɓidirede kanje ɗiɗi joni noon no wawa hiɓɓidirede fattakullaha haqqa tuqatihi mastata'tum hule allah no hana hulirede noon e mbere no wawirɗon noon idan ɓe lutodira e aya mume hiɓe lutodira kadi e harfere wajjere guduɓe hara e misal ko wa ari hara ko harfere wotere pet ɓe lutodira e nden harfere ɗon sabu famugol ayawal ngal wano honno wano allah wiri noon fa ida qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayni ɗum ɗo ko wa ari
fa idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. o arjulakum hino ari e riwaya go arjulikum. jonnon on wawu arɗo ɗo o arjula ko honto o kolete kaka lotete to o kaka ka masketeɗo. harfere wotere harfu goto harful wa on ɗon wawu atfu ɗon ɓe lutodira e makko. goɗɗum a yiyay hiɓe inna ɗum ɗo ko ahdu dhihni, ɗum ɗo ko atf. hiɓe lutodira e harfere wotere. hino lutodire e goɗɗum wano ma for example, hara ko ma tum windi on ɗon ma ɓe lutodira e makko ɓe inna ko ma mawsula wonde, woɓɓe inna ma on ɗon ma ko mawsula bimana alladhi. hara koye ɗum ɗo tum ɓe lutodiri kalima goto ma harfere wotere ma aya o mume. hara non ko qur'an on ɗo dey na hadith taw. hiɓe lutodira kadi e hadith. hara ko hadith on ari kangal dambugal ɗo wiyete kon hadithul bab. hara ngal dambugal ɗo ko oɗo hadith woni ko ari fi makko. on ɗon hadith hiɓe lutodira e makko e noneji bus. hino jeeya e muɗum koɓe lutodirta e muɗum yalli ɗum ɗo ko mudrajul matni kana mudrajul matni koko naati nder ton. hara na yewtere nelaɗo kana ko naati nder ton. wano abu hurairata kanilaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki yati ummati yawma alqiyamati ghurran muhajjalina min athari alwudu. ko ɗo nelaɗo hatti ara e mofti an ɗe ñande dargal hara heɓe jalbi geece ɓe jalbi tere sabu battene salligiji maɓɓe koɓe salligotono kon. ko ɗo nelaɗo hatti. abu hurayra ɓeydi faman arada an yutila ghurratahu falyafal. kala faalaɗo jalbendi makko ndin ɓeydo yawma alqiyama yo waɗu. abu hurayra lotayno ha ka dow juuɗe dow ga, lotayno ka koyɗe ha ka feccere beleru. kono enen en watta ɗum. hada khassun bihi huwa, ɗum ko hertanimo kanko tun. enen en watta ɗum. est ce que ɗum ɗo ko mudrajul matni walla na mudrajul matni? ko mudrajul matni sabu na abu hurayra woli, ina nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woli ɗum ɗo ko abu hurayra woli. faman arada an yutila ghurratahu falyafal. kono woniri o hadith allah القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. ko ɗo nelaɗo hatti filliɗo hadis o wi innaka la tukhlifu lmi'ad. ɗum ko mudrajul matn koko naati ka nder matn wona nelaɗo sa sallam yewti ɗum. hiɓe lutodira e embere ɗum ɗo tun. hiɓe lutodira e hadith on umume no woniri non. imma matnu makko on sellugol matnu on no ardi non. est ce que ɗi bindi ɗi renuɗen ɗo gila ka wiya qala rasulullahi ɗon ha ka hadis on landi ɗon, est ce que ɗum ɗo no selli? est ce que ɗum ɗo ko ni hani ardude? hiɓe lutodira e ɗum ɗon tun. hiɓe lutodira tawa matnu on no selli, sanadu on no mari ella. sanadu on ko honɗum jolokowol yimɓe filliɓe hadis on ɓen ili e nelaɗo ha hewti e meɗen. hiɓe lutodira e ɓen ɗon ɓe banginoya ɗum joni inchallahu taala. hiɓe lutodira e ɓen yalliɗo filliɗo ɗum ɗon ɓeɗo fof hiɓe selli konguɗi maɓɓe no selli walla konguɗi maɓɓe naɓe fof jaɓete he. hiɓe lutodira e ɗum. hiɓe lutodira e kalima goto pet arɗo e nder hadith. kalima goto wano wirnoɗen kaya qur'ana ɗano. kalima goto pet. wassuwaru fi hadha kathiran musidɓe julɓe. noneji ɗin e ɗum ɗo no ɗuuɗi ha feƴƴiti. hiɓe lutodira kadi hadis on sanadu on o sella few, matnu on sella fes, tawa discussion fuy ala nder ton, tawa kalfeje ɗen hay hunde ala ella. ɓe lutodira o ɗo jaabo ɗum ɗo sabu tawde hara o hadis ɗa hari hewtali mo. omo hadis on hewtiɗa kanko o jaabo juste ko woni kon. nano
ko selli kon ko hunde kaari hawnaki hara o hadith ɗo hari hewtalima. Imamu Shafi'i ɗum waɗi e maɓɓe kamɓe. Fewno ko ɓe wonno Iraq adi ɓe arde Makka hari ɓe jaabotono konguɗi goo, ɓe lande question ji goo ɓe jaabo, ɓe daroda e ɗum ɗon, ɓe iwi ton ɓe seeni Makka, ɓe ari ɓe nani yewtereji bus e muɗum e hadiseji buy, ɓe hetti ɓe ndaari ɓe tawi no haton jini ka ɓe yiltito e konguɗi goo. Ɓe yiltiti ko ɗum waɗi si a yahi ka fiqhu ka madahibul arbaa karamokoɓe ɓen nayo haraka ka fiqhu wonɗa jangude, a yiyay ɓe wiya ash-shafi'iyu fil qadimi wash-shafi'iyu fil jadid. Kongol shafi'iyu ka qadim mana aranum adi o arde ga o ƴewto konguɗi karamokoɓe ɓen o wonda e yimɓe ɓen ƴettuɓe sahaba ɓen, on tuma hari ko ni o woni wolirde. Jon noon mo wowlirde ni ɗum ɗo fop hino adda karamokoɓe ɓen ɓe lutodira. Ɗo ko yoga e piiji komi jonni on musidɓe julɓe, sina ɗum hiɗi ɗuuɗi ha. Donc nde goɗɗo no ara wiyama hunde nden no lutodira, himo duwama yemanade ɗi piiji ɗo o ɓangina ko honto lutodiral ngal iwri, ko honto ngal jongi, ko honto ngal fokkitiri, ko honno ngal ardi, ko honɗum tigi tigi woni ko ɓe lutodiri e muɗum. On to masi ɗum waɗi a waway andude ko honɗum kadi watta, ko honɗum e toɓɓere hikkata ɗon ko tahriru mahalli nisa, ɗaɓɓitugol ko honto karamokoɓe ɓen feppi e o masala ɗo, ko honto ɓe feppi e makko. Ɗum ɗo hiɓe fottani few, ɗum ɗo noon ɓe lutodiri, ko ɓe lutodiri e mum ɗo ko honɗum woni ñawore mum nden, ko ɗon arota ɗon wiyete kon tahriru mahalli nisa. Ɗaɓɓita kaɓe fotti ɗon e nder on masala mo ɓe lutodiri e muɗum. Est ce que no wodi ton ko ɓe fotti? No wodi ton ko ɓe fotti? Naam. Tawi ko honɗum woni ko ɓe fotti e mum kon, wallina ɗum ɗon sera, ƴettana noon ko ɓe lutodiri e mum kon, fuɗɗito a ɗaɓɓitugol. On tuma ara adillaji ɗi, dalilaji ko ɓe addi ko goto kala e maɓɓe konguɗi muɗum ɗin, ko honɗum addi dalilu fi ɗum ɗo. Yemoɗa noon anda ɗi dalilaji ɗo ko hon e majji ɓuri sellude, si jokka ɗum ɗon, si fuɗɗoɗa wiide yimɓe wondema ɗum no waɗa khilaf lutodira. Est ce que han a yiltike ka bindi taw, est ce que a faami ko bindi ɗi wi ko? Est ce que a yahi e ɗiɗo fo, a yahi e procédure mo tawata hiɗa wawa yetade jama on wondema ɗum ɗo no lutodira ko jicci kon ko hunde kaari? Est ce que han a waɗi ɗum? Si ñawa piiji arte non e on musique ɗon ka feccuɗen mo pecce ɗiɗi ɗo, feccere nden ka gimi ko yaltata kon ka hunduko, hara wona ko gollira machine ji ɗin kon ma ɗum outiji musique on ko. Allah joma tabaraka wa taala wi wa min annasi man yashtari lahwa alhadithi liyudilla an sabilillahi bighayri ilm wa yattakhidhahu huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Wa min annasi man yashtari lahwa alhadith, oɗo lahwul hadith haala beleɗe Allah joma tabaraka wa taala ɓa jippiningal ayawal ɗo ene laaɗo alayhi salatu wassalam. Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ɓe makuno mi wondiri Allah ngal ayawal ɗo ngal jippaki si wona harminay ɗum ko wiyete kon alghina, ko musique ko harminta kon oɗo musique o haala beleɗe. Woɓɓe go noon jooɗo yeetoma ɗo Seydina Abdullah ibn Mas'ud famali ayawal ngal. Lahwul hadith wona musique.
jonno musidɓe julɓe tedduɓe, seydna abdullah ibne masud radiallahu anhu ko adi kon ko arabujo few. ɗiɗi mum on ko sahabajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. tati mum on nde ngal ayawal jippoto seydna abdullah ibne masud radiallahu anhu no wuuri himo ɗon. nayi mum on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no wuuri hiɓe ɗon koye maɓɓe ayawal ngal jippi. seydna abdullah ibne masud radiallahu anhu ɓe wondana jooma tabaraka wa taala laabi tati wondema ngal ayawal jippaki si wona harmingol musique. si tawno hara seydna abdullah ibne masud radiallahu anhu wona o arabujo e wiyayno no gasa ko arabu woni o famata, kono ko arabujo koye makko ɗe ngalngal itta, koye makko haala kan itta. aɗen andi hay moƴƴimɓe nahaw ɓen konto ɓeewi koye arabu on ɓe yiltiti ayeje qouran ɗen e sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallama e haala arabuɓe ɓen e lettre ji ko arabuɓe windidiranayno kon e shi'ir ji gimɗi ko ɓe yuɓɓayno kon e hutubaji maɓɓe ko ɓe hutubayno kon ka arabu koye ɗum ɗo mooɓa nahaw ɗaɓɓita ɗon waɗa qawaid, waɗa tugale moƴƴina grammaire muɗum on fino arabu on yewtora wonande neɗɗo mo tatana arabujo. iɗen andi ɗum. joni noon oɗo ko arabujo e yo yaati aqwamun no aroya yimɓe yuhilluna alhira walharira walmaasif. o hadis no selli ko sahih bukhari on. imam ibne hazm ko madour ko ƴettanteɗo gantu, si woni kanko gandal makko ngal arali ha hewti ɗon andugol oɗo hadis no selli, ma o hawrodirali e hadis selluɗo on, o bortini goɗɗo mo tata oɗo ko kanko ha ɗon kanko tañƴini wondema waway darade, ko sifa ko yewton ɓen kon ka debi. wondema no wawa karamo kojo rutta konngol sabu angal hewtugol mo nassugo o selluɗo. na ɗum o hadis ɗo no selli. bidalil imam ibne hajar al asqalani o yaltini o hadith mo hisham ibne ammar filli e laawi 12 timmuɗi. hara fo no selli mi fillito kadi. imam ibne hajar al asqalani yaltini o hadith goto e fillay hisham ibne ammar ummo imam ibne hazm inni sella. imam ibne hajar yaltinirimo e laawi 12 on hadis ɗon ka fillora hara ko e silsila hisham ibne ammar on tawi hadis on no selli. joni noon o majorité ɗo fof ɓe yaari ɗon tawti ibne hajar, tawti imamul bukhari, oɗo jama fop yaari ɗon. si imam ibne hazm falji yarinko sengo ɗo ko ya jokku hawa ma belamma wonki makin jokkamo ɗon e hoore nden faljere ɗon. ko mazur len haray in famay ɗum ɗon. ɗi hadisiji ɗo ɗiɗi noon hino ari hiɗi yewti fi hunde wotere yewtinde no sertiri. o hadis ka seydna abdullah ibne masud radiallahu anhu yewti fi konngol ngol, o yewtali fi alawal. o hadis nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗo mo hisham ibne ammar filli ka nelaɗo sa sallam maki yati aqwam yuhilluna alhira walharira walmaasif. ɓe yewti fi on ɗon tawi ko ɗon utiji ɗin ari alatul maasif, piiji ko tappete kon yimire fi muɗum. ɗo hay si tawi woni konngol ngol tawaka, hara ko alaji ɗin tun tappa ha musique lanni ɓay ɗon andi ɗum no woodi. idan haray ndaare ɗum ɗo, ndaara ko goɗɗo arata yeeto ma kanko musique ko mahal khilaf kala mo koɓɓe no luttodiri e muɗum idanta goɗɗo ara yetto en ɗum no hardu.
haray neɗɗo do yo hulu Allah joma tabaraka wa taala nde o jaggitata ka nder dina hunde ko alana gandal muɗum. yoni harbingol musique nde tawi musique ko mere Allah joma tabaraka wa taala wi wa qul jaa alhaq wa zahaqa albatilu inna albatila kana zahuqa. musique ko mere, musique na hunde ko mere. kano jeeya e musique wowlugol hunde ko tata waɗata. yaquluna ma la yafalun. qul waɗi si Allah wi ashuarau yattabi'uhum alghawun. yaquluna ma la yafalun. oɗo yaquluna ma la yafalun ay goɗɗo no yettoma ɗo joni o lumbay joni hara kaw dari ɗon koye tumbere jorndi ka baharu ɓadaki. musique oɗo kadi koko noddata e sahaw. musique o kadi koko pottinta ɓernde neɗɗanke on e Qur'an. musique o kadi koko yorinta ɓernde neɗɗo. musique o koko woɗɗintinta neɗɗo e jantagol inde tabaraka wa taala. o musique koko woɗɗintinta neɗɗo e miƴitagol filahara. o musique koko waɗata ha Allah tikkana neɗɗo on. ndaaro e kalma ko ɓen ko yewti kon fi ayawal ngal Allah joma tabaraka wa taala wi wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal awladi wa'idhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Dr. Muhammad ibn Abdurrahman al-Arifi o wi Allah wi wastafziz man istata'ta minhum o wi ali harrik mimmi sakkona wonde waɗa e wonde watta. o wi wastafziz oyni ɗum ɗon ko hattinirde e dimbugol wosi musique kon huɓɓinama a wara on tigi no jooɗi deeƴi. nde woterta o memmini hondu makko ndum, nde woterta o memmini jungo ngon, nde woterta o memmini koyngal ngal, nde woterta o yimi, nde woterta o immike wami. wo ko ɗum wiyete wastafziz man istata'ta minhum be sawtik. hito ma ngon yalli no wodi ton hito ko ɓuri hito yalli no wodi ton hito sheytane ko ɓuri oɗo musique. ala e hito sheytane ɓurgo oɗo musique. ndaaro e defte ɗen kala makoɓe goo no windi noneji 12 e inɗe no musique wiyete façon inɗe. haray goɗɗo ɗo yo hulu Allah, goɗɗo ɗo yo hulu Allah taw ndaaru fi himo mari cellal, himo jentitana, o ndaara fi fewndo ɗon Allah no okkimo moyen, o yaha o wurta hoore makko e majjingol jama on e ukkugol sikke e ko e jama on e ukkugol jiɓaye e fiɓanɗe jama on ko ɓe fiɓi kon. anan fof no andi wondema oɗo musique hara ko an e hoore ma si a yaha jooɗike a taskitike an ko a yahuwo club